Assalamualaikum, alhamdulillah kita jumpa lagi di vlog kali ini. Kita masih jalan-jalan Kopdar Mobility Sumbar dengan teman-teman. Ada foto-foto juga. Jadi sebelum berangkat guys, kita foto-foto dulu guys. Wow, mantap wow. Ya. Asik om. Asik. Rugi nih ikut. Tidak rugi nih ikut om ya. Subscribe dulu om teh. Subscribe, jangan lupa, mumpung gratis. Subscribe, thank you. Dalam